गोयच्या माध्यमिक शिक्षकांच्या संघटनेन सरकाराआड कोर्टात वचपाचें थारायलां. सरकारान शाळांचे दीस वाडयले, वेळ वाडयलो म्हणून ते बेजार. सवे वेतन श्रेणी प्रमाण भाग ब खाला शिक्षकांक दिल्ल्या जादा पगाराची वसुली करपाक तांचो विरोध. 11 नोव्हेंबरा उपरांत शिक्षक कोर्टात याचिका घालतले. ते शिवाय पणजे धरण्याक बसतले. We will approach court basically on 3 issues. One issue is regarding increase in number of days from 220 to 240 days, increase in school timing by half an hour, and the third very important thing is the areas that we have been asked to pay due to fixation of Part B scales. Now for Part B scales we are relying on writ petition number 65 of 2005 in Dr. Bugi Desai versus Goa University and Directorate of Higher Education, in which the court judgment states that the amount that is already sanctioned cannot be taken back. Most possibly after 11th of November we will approach court. Besides, to draw the attention of government, we have decided to agitate and sit for dharna in Panjim from 25th November to 30th of November. We are also against the circular issued by Director of Education regarding our arrears which have to be adjusted with our GPF. GPF is our hard-earned money, and we don't want that these arrears, which Part B arrears, which we are rightfully due for, should be adjusted with our PF, which is our money for our retirement benefits. पत्रकार राघोबा पेडणेकराचेर केल्ल्या हल्ल्याचो सत्तरी पत्रकार संघ आनी ड्रग्स विरोधी कृती समितीन निषेध केलो. सत्तरी केरी पंचायत सभाघरात पत्रकारांनी सोमारा निषेध सभा घेतली. केरी सत्तरी वाठारात ड्रग्साचो धंदो चलता म्हणून राघोबा पेपरांनी रिपोर्ट करतालो. शेनवारा राती ताचेर अनवळखी मनशान हल्लो केलो. अशें तेजे फुडें गेलो. फुडें जेन्ना हांव ते फुडें ताळ्यांचेर जेन्ना गाडी पावली तेन्ना फाटसून 2 फावटी एक 2 ते 3 फुटाच्या कोण्यान म्हाजेर प्रहार केलो आनी तो प्रहार म्हाजेर जावं ना तर तो फाटल्यान गाडयेचे जे कॅरियर आसा तेजेर जालो आनी तसोच हांव फुडें पावल्या उपरांत परत तोच कोणो उखलून परत म्हाजेर भिरगडोन मारलो. म्हाका एक हांगासर अशें सांगून दिसता की अशा पद्दतीचे तुमी जे दडोन जे हल्ले करतात ती खरीच दुख्खाची गजाल आसा. तुमकां जर खरेंच वायट दिसता आनी ह्या केरी गांवांत जर खरेंच अंमली पदार्थ जर ना जाल्यार अशा पद्दतीचे हांगासर केरीन हल्ले जावपाची गरजूच ना. पेडणेकरांचेर जो हल्लो जालो त्याचो आमी निशेध करतात. ते दीस आमकां खबर आसली की जे लोण जे आसले अंमली पदार्थाचे ते फक्त किनारी भागात आसले आनी दुर्दैवाची गोष्ट अशी आसा की ते किनारी भागाचे जे लोण आसा ते आमच्या खेड्या गांवांत पावलेले आसा. अंमली पदार्थ विरोधी कृती समिती जी आसा ते समितीच्या राघोबा पेडणेकरांचे हल्लो जालो म्हणून बाकीच्यांनी सगळ्यांनी फाटी सरप काय कितें? गरज ना फाटी सरपाची. पूण एकच लक्षात दवरा, राघोबा पेडणेकराचो बळी दिवन बाकी सगळे जर लोक जर आम्ही जर न्हिदले जाल्यार हेच्या सारखे वायट आनी काय घडचे ना अशें म्हाका हांगा सांगपाचें आसा. स्वतःला कदाचित अशा हल्ला करून स्वतःला शूरवीर समजत असावे, परंतु हा भ्याड हल्ला आहे आणि खरोखरच तो निंदनीय आहे. हा हल्ला हा भ्याडपणाचाच आहे, परंतु त्याच्यामधून आणखी आपल्याला धारिष्ट मिळालेलं आहे. येता त्या 8 आनी 9 नोव्हेंबराक कांपाल मैदानार आंतरजिल्लो आमंत्रिताची राष्ट्रीय पातळीर एथलेटीक सर्त जातली. मांडवी एथलेटीक क्लबान ही सर्त दवरल्या. गोंय खेळ प्राधिकरण आनी गोंय एथलेटीक संघटनेन सर्तीक तेंको दिला. डेल्टीन ग्रुपान सर्तीक आर्थीक आदार दिला. मांडवी एथलेटीक क्लबाचो चेअरमॅन निलेश काब्रालान सर्तीची माहिती दिली. Now in this meet there are going to be 15 districts from the states of Maharashtra, Karnataka and Goa. Last year also we had 13 districts last year, and this year we have 15 districts. Last year there were 300 participants. This year we are expecting 400 participants. So we will have these participants in two categories. One is under 10 years of age
and under 12 years of age, 14 years of age, 16 years of age and 18 years of age. So we'll have different sections this time so that there is better promotion of the sport. Today we have almost 7 districts which are coming from Maharashtra. They are Mumbai suburban, Thane, Pune, Sindhudurg, Ratnagiri, Deccan, Gymkhana, Unique Sports Club, Pune, St. Vincent School, Pune, and 6 districts from Karnataka. पहिलेच खेप 10 वर्सां पिराये सकेल्या भुरग्यांक सर्त दवरपा फाटलो हेत मांडवीचो अध्यक्ष परेश कामतीन सांगलो. Yeah, under 10 they are training in Kampal and Margaon. They are training under 10. We have good athletes in under 10 also. But just we want to promote at the young age because people now children doesn't go for sports and they say athletics hard events. I know that. So we want to promote youngsters. लुझोफोनिया गेम्सा खातीर खेळा सामान भाड्याक हाडपाक क्लबान हरकत घेतल्या. We'll definitely object to it. As far as basic equipments are concerned, we want that the government should purchase it. Because it's not costing much. As far as electronic, let them hire. But as far as basic equipment, because we will be requiring for national games. Goa Athletic Association is organizing youth championship in month of May, nationals. So there we will be requiring it. So we want it should be purchased. Because Goa doesn't have IFI approved equipment, not even DSY, not SAG. So we want that they should purchase it. As an association also will object to the hiring and as a club also. मिरामारच्यान खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.